Haden balayo jengtip bakine baro arngut kilajar ngai. Aka arpolai tarik une ubenai badang sudap. Hakapor bakine kisijur kilawan poi haswara. Kumta kaladon kacing wat kabayai peteng. Ya kasonam bad ya uraja. Wat hadu balasiam ya kamet yap jong uraja. Hang ni kalapen mi kacing kentok kabajur. Nabar jela habayadei. Bakani kacing cie yakani kari kabai kejongi. Kamtam ya kaswara. Te hakapor basapen yap uraja. Ulok jong kasonam. Kasonam ru hakani kapor kadon lang. Taong uhek pulit kami kalaya. Haden balada penyap yu raja. Kasonam kalapet kratno nakani kajaka hakata kasngihi. Rengkat pat kita kilai ngut kinong penyap riu. Ki baladon keti ban penyap ya raja. Kasonam kala airu yakini kirunar. Katsan hajar tingka. Kabadai kapisa nakapla jong raja. Bat komta kasonam kalapet krat. Bat kalasim da kataksi nama kudok ban poi sa selong. Bat nangta kalasim wai sada katuriskap na selong ban poi sa go hati. Bat na go hati kalasong no dakarel. Da kabamujli bun teli kirel tang ban laj lapyaka. Hadu banapoi sa kasnong jongka. Hapo kanong ba indur jongka jela Madhya Pradesh Kremdon batip manu manuru. Laj no tang uras kuswaha. Unda kalapoi ha indur. Kala lekhat no sahakasnong jong samla jongka uraj hakasipur jongka jela Uttar Pradesh badai hangta ki pulit ki okem no yaka lingba ka jing pentip uwei utrai dukan uba kane kasonam kapan pun na u bat yaka mobile phone ru kalapret no siteng ninti tang ban laj lap ne ban laj siam yaka jing ya jinti jongka ka ken hun thoket pakerpang ka SIT jong ki pulit Meghalaya Kidang trei hakaleng kijaka ban pin ya solang ya kacing jabaro kawai laong uhek pulit kami Meghalaya uhek pulit ulaong su ngidang penjisaru ya kacing ong jongka sonam bakampat cuan poi sane sa Meghalaya menuru